Kade Ari Gunawan, warga desa Gunung Salak, Kecamatan Slemadeg Timur, Ngalain, ulian tabrakan di jalur Denpasar Gilimanuk duga Selasa 24 Agustus peteng. Lokasi ini persis di Jalan Setre, lingkungan Banjar Sembung Kelot, Kecamatan Karambitan, Tabanan. Kasubag Humas Polres Tabanan, Ibtu Inyoman Subagia nyelasang, uli hasil olah TKP, awalnya sepeda motor CB ane kendaraine teken Inyoman Rai Sutantre, asal Banjar Bajre Kaje Desa Bajre Kecamatan Slemadeg Tabanan, teke uli kauh lakar nganginang ke Denpasar. Pas di lokasi, Rai lakar nyalip kendaraan len. Sagetan uli arah berlawanan, ngeliwat motor NMAX ane kendaraine teken korban Kade Ari uli kangen lakar ngauhang. Jeg pasti sube tabrakane sing ngidang ngelidin, ulian tabrakane entu Kade Ari Gunawan ngalain. Iya pendarahan di bagian sirahne. Ketu masih Nyoman Rai Sutantre metatu di sirahne. Kasus jani ketanganin teken Polsek Karambitan. Tim Bali Express ngelaporang.